Ay, lagi ngapain nih Mas? Ini pasang bendera 17 Agustus. Pasang bendera kita lagi ya. Kemerdekaan. Ya. Bukan Petani merdeka ya. mobil nih yang enggak pakai bendera. Nggak. Cuma aja pakai mesin bendera. Harus dong Mas. Harus. Nah. Pasang dulu. Iya, petani merdeka ya. Proses pemasangan sang saka bendera merah putih. Di sinan mana Mak? Tentang poli itu ping ha? Oh ping. Ping. Tentang poli Mak. Semua sinan. Petani merdeka. Yup.
merdeka atau mati kelaparan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia